Rom Isak Limau, kaperanta meche ikan kaiten pain kumailche. Eri, kichailkan mekelail ni achail poson, kichail utan pan sosa meluachakan ni arail kachuchukan. Kichail der kaperanta pain kichail. Ap emenemen kichail utan pan kaperani riachai solankan ni wiya mau ong Israel. Po kichailan sosa Israel ta nanar poson. Po Christ socha kachin kuprok icha pain i. Ap nintuan puk sarawi masani, ngay mapukakitier en aramasakan ar lalawi kamui. Po me koras na inching tier nan puk sarawi, inching tier po en pataki kichail. Po kichailan an kukaparapar sang ni kananga ma o kakailepen lala chail me puk sarawakin kachkiyang kichail. Eri, coach me chepin kananga ma o kakailepen lala chail. En kachin kaminiminikin kumail pene lamalam cheyo ni amail kin kalmangi Christ Jesus. Po kumail koras en pene katunga coach semena chail count Jesus Christ ni ngil cheyo. Nangamau ong menlik ikan. Eri, kumail kasamonan nong yung umail riyamay solangkan ong nilinganan coach. Nintuan Christ kachin kasamoy kumailer nan kupure. Po intayang kumail ma Christ kachin wiyala latun men susakan po en kachin kasaleta lalapachin coach. O kapayata inukan ma coach kachin wiyayang samarail kalapako. O pilpamen likikan en kak katunga kalangan en coach. Ninduan puk sarawi masani. Eri, ipankin katunga komui ren men likikan. Ipan kolo katunga maromui. Puk sarawi pil masani. Kumail men likikan. Kumail yang sabol men coach aranasakan perenta o ngisingis o epil masani. Kumail men likikan koros. Kumail katunga kauno. Kumail aranas akan koros. Kumail katunga i. O Isaiah pil masani. Emen sang ni katautok en sesi pan kachto. Epan kasapulta po en kaunta men likikan. O Israel pan kaparaporki i. Eri, coach me yay chepin kaparapor. En kachin autekin kumailta sangan peren koros. O pepol poeki amail poson. Po amail kaparapor en pilkin kakairkita manaman en ngan sarawi. Karapen en Paul eima nan kisin liko watch. Riyay saulang ko. Pain ngay esa mau tuan amail kin autaut ki sangan mau koros. O tuan amail kak penopene nan pungamail. Eriso, nan kisinduko kisech i akis ay makiyang kumail irekay may men kachamankin kumail. I ay mayang kumail puweke kalangan me coach kachkiyang ye. Eri, kalangan en wiyala latun Christ Jesus o wiya sapal metatok ren men likikan. Ikin tata i nintuan samaromen ni eikin patang kisali rongamawach sang ren coach po men likikan en wiyala men meyrang me coach kin kachin kupurperenki o mengen sarawi kachin kasarawiyong i. Eri, ni ay miniminiyong Christ Jesus, ikak suwayki ay tata coach. Ipan ay ma o posoya song kanche me Christ kachin wiyata rey. Po iyan kalwatong men likikan nan noren bacon coach, sang ni patak kan o wiyawiyakan. Sang ni manaman o kilel kapuryamoy kan o bilsang ni manaman en nganen coach. Eri, ni ay saylok sali sang Jerusalem laulal ilirukum ikalaw kisalier wasa koros rongamaw unsak tuan Christ. Ikinngongki anso koros po yan kalaw kisali rongamawo wasakan me aranasakan sa ikincherong me coach tuan Christ. Po yan ter kawata ay pasan ponen emen choror pasan. Nintuan puk sarawi masani. Irailakan me socherong tuan i pan kilang.
o Israel akan mesaikin cerong tan weweki. En pole kosanti en tas ren men rong. I karapewach me karampoye pak chocho poyen tas remail. Ap mech ni ikanakalari tatak nan wasapukach o pueki somtar chocho lar me iinang yang en tas remail kaparaparki me itan kak ansawach. Ni itan silok lang Spain imen chuang kumail o murnitan tas remail ansawkis imen alasawasapen silok sang remail. Erso, ansawach itan silok lang Jerusalem poyen sawaseta sabol coach solang kan wasaw. Pamamotso kan nan Macedonia o Greece repen lameta re en wuya arail meirang po en sawasa samoya kan nan pungan sabol coach solang kan nan Jerusalem. Pen Israel makasaneti re en wuya meirang wach. Ap ni melen arpuka miye re en sawasa samoya kan. Pomen susakan sawasa kier mendikikan arkatay ni talingayan. Ima karata mendikikan tan ut sawasa kimen sus akan artayan samta. Ni eitan kanakela tatakwach o kiyang Israel uwan monikoros me pener ong Israel iaptan masalang Spain o sopremail ap tululang wasaw. Eri, ni eitan lalaway remail iasamelel meitan lalaway yang akiway katay ngater en Christ. Rieko, ipakremail nangit ni marana child count Jesus Christ o sang nilimpak mangan sarawyokin kashkito po kumailan yang patan kapakapkin ya ren coach. Kumail kapakapki po yan kak pichlasang meso poson kan nan sutia. O po itatok nan Jerusalem en kak kaparenta sabol men coach solang kan. Po ma coach pan kachin kupuray kichail ipan paraway remail tren peren melel o insanamaw kisinansokis iyan komal remail. Eri, coach me chepin a child pepol en kach remail karos. Amen.